Hawa ni wazazi wa Mathira West. Mimi naenda school hapa Mathira. Mtoto yote anasomea hapa Mathira School. School fees ni free of, hakuna kulipa hata shilingi. Mimi nimekuwa nikijipanga na tumekaa chini na BOM wa shule, tukakaa chini na principals, tukafanya hesabu na ile pesa tumekubaliana. Hiyo pesa niko nayo, tunalipa next week. Wazazi, tuendelee tusiendelee? Watoto wetu wasome. Watoto wasome. Na ninasema hii sio mambo ya siasa. Hii ni mambo ya watoto wetu wasome masomo ambayo ni bora, wasome bila kufukuzwa kuendea pesa ya school fees. Hapa hakuna mambo ya siasa. Kama wewe unasupport wa Mumbi, ulipiwe school fees. Kama wewe husupport wa Mumbi, ulipiwe school fees. Watoto wote waende shule wakasome free of. Na ndio maana nauliza wale wabunge wengine, nimesikia ingine iko 500, ingine iko 1000. Wakuje ni waonyeshe maana ya kupanga hii maneno, unapanga mpaka inaingiana, mpaka unaondolea wazazi school fees. Masomo kwa wote iendelee isiendelee? Masomo kwa wote iendelee isiendelee? Na hii ni Mathira West sub county. Bado naenda Mathira East sub county. Hawa ni wazazi wa Mathira West. Mimi naenda kukutana na wazazi wa Mathira East. Sasa masomo kwa wote iendelee isiendelee? Masomo kwa wote iendelee isiendelee? Watoto wasome. Watoto watie bidii ili wakue kitu kwa maisha yao. Watoto wasiingizwe kwa siasa. Watoto waende shule wakasome. Na mimi nimesomeshwa kwa tabu. Mimi nimesoma kwa tabu. Mimi nimesoma kwa shida. Mzazi wangu alikuwa anaenda kibarua ili nisome. Na wakati mimi nilikuwa kitu, nikasema nitaweka masomo kipaumbele. Na ili wazazi wanaona watoto wao wakiwa shule wakisoma. Ili tushikane mikono, tutengeneze Mathira yetu, tutengeneze watoto wetu, tutengeneze masomo ya watoto wetu. Watoto wetu waende shule wakasome. Wazazi ni odreda aikaria kama kwa tunyite ndumiriri eno. Tuna counties 47 thini wa bururi uyu. Muonekanira tora ugire mwathani ati guoko kuria guothe kuheanaga niko kurathimagwo. Twaguthaitha umurathime no muonekanire na nigetha Jehova onaga indo nyingi mwathani cia guteithia andu aku Ngai aria Ngai witu mwathani umarete muuro wa riwa. Thengiũ Ngai nĩ tondũ mũteithia wake deputy governor mwathani wa mona thirikari itũ yothe Jehova. Ĩtĩkĩra Ngai kũmarathima, twagũcokeria ngatho Ngai nĩ tondũ wa MCA witũ mũndũ gũtwo Taiti, mwathani nĩ tondũ wa gũtwĩciria ithuĩ andũ a gũkũ Kamakwa. Mwathani ũrotuga kũmũrathima. Rathima andũ othe Ngai aitũ makoretwo na meciria makwa uplift andũ aku Ngai. Ũromonekanĩra Ngai ndũkanamatiganĩrie hĩndĩ ya mwathani mabatarĩte. Na andũ arĩa othe Ngai aitũ makũheo indo Jehova. Ĩtĩkĩra Ngai aitũ ĩtuĩke umithio na ĩtuĩke kĩrathimo kũrĩ o. Twacirathimithia guoko-inĩ gwaku gũtheru nigetha ituĩke indo iria theru na iria njagĩrĩru iria mwathani wa mũigo tũteithie gũthiĩ na mbere na nigetha mwathani maũndũ-inĩ maitũ mothe Ngai tũtuĩkaga kũgĩa na ũndũ wa kwagĩrĩra. Tũrathime, tũtungate, twahoya kũgĩa na kĩambĩrĩria kĩega gatagatĩ ona kĩrĩko kĩega nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani twahoya ona twetĩkia. Tũhũre mũtungatĩri rũhĩ rwega. Nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa gũtũtwara mbere-inĩ ya Ngai. Your Excellency Deputy Governor, Your Excellency Daktari Mwalimu wa Kahiga, karibu sana mheshimiwa wito, Honorable Taiti, mawaziri na CEOs, na ikari wodi ya Kamakwa Mukaro. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe nĩ mũkenete nĩ kũgenerwo nĩ ageni aitũ, nĩ mũkenete nĩ kũgenerwo nĩ governor, katinia mũtarĩ ngemi rwa mbere rwa gatatũ rwa kana na rwa gatano. Tũhũrĩre ageni aitũ rũhĩ rwega nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka na gũka gũtũgenera mũthenya wa ũmũthĩ Your Excellency na rũtha rwaku. No nyende kũnyita ũgeni the sub county administrator wa Nyeri Central Ward na nigetha oke atũnyite ũgeni na tũmenyithanie na arĩa marutaga wĩra nao kwa njĩra nguhĩ.
Karibu sana. Thank you Bwana Wang'ondu. Governor witu mwende Ndagĩtarĩ Mutahi wa Kahiga, our Deputy Governor Honorable Oloit Nanire, His Excellency Mheshimiwa Taiti, MCA witu wa Kamako Mũkaro, na waziri ũrĩa ũrũgamĩrĩire department ĩno ya Gender and Social Services Esther Ndung'u, aikari a Kamakwa na aruti a wĩra a thirikari arĩa turutanagia wĩra nao. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe, Ngai nĩ mwega. Mũrĩ akenu mũno? Thauti ĩrauga anga tũrĩ thĩ hanini. Tũrĩ akenu? Ĩni rĩu tĩri mwaiguĩka. Hama rĩtwa njĩtagwo Ken Ndwati, ni sub county administrator wa Nyeri Central, na wodi ĩno ya Kamakwa Mũkaro nĩ imwe ĩrĩa ithondekete sub county twĩtaga Nyeri Central sub county. Na ihenya harĩ aruti a wĩra tũrutithanagia wĩra nao, na kwamba establish kana kwamba kũria aruti a wĩra othe a department ya gender moke haha mbere na ihenya. Officers from the Department of Gender, momona nĩ mbeũ njĩthĩ, mona nĩ mbeũ njĩthĩ, boy child nĩ niĩ mwe. So acio nĩ officers arĩa tũkoragwo nao, na tũrĩ na the social welfare officer wa Nyeri Central no ũrĩ harĩa etagwo Mary. Sawa, tunaweza rudi hatarĩ kũte mahinda kwenda ku welcome Irũngũ, na nĩwe area assistant chief. Tũnyite ũgeni on the part ya national government. Thank you so much Bwana Ken. Mũrĩega, habari zenu? Our governor Mutahi Kahiga and the deputy MCAs and all protocols observed. Yangu ni machache sana. Bwana governor, karibu sana hapa Mũnunga hili, na andũ ane mau kunyoteire mũno Bwana governor, na nĩ wega nĩ kũmaririkana kana atĩa. So jokerie governor ndĩmwĩre ona kanyamũ kangĩ ũtũririkane kana atĩa. So Bwana governor, request him one request from my office. Bwana governor, avizira yako ndio inagabitu kwa kudirikana mtabana. Ona ni age makirika ona ino vya dai kana atĩa no vya dai. So karibuni sana ndio mmoja. Thank you so much. Thank you Assistant Chief Irũngũ. Harĩ officer tũrutithanagia nake wĩra na nĩwe ward administrator wa wodi ĩno. Ndĩrenda oke haha na ihenya mũmenye, na kĩndũ kĩmwe ingĩenda mũmenye aikari a Kamakwa nĩ atĩ harĩ ward level ũyũ nĩwe officer ũrĩa mũnene mũno. Koguo mũngĩkona thĩna wothe ũrabatarania kana assistance ya gĩthirikari atwĩre kinya wabici yake harĩ eri na harĩ ũngĩmũkora. Your Excellency the Governor, Daktari Mutahi Kahiga, EGH, His Excellency the Deputy Governor, Bwana Ken Nanire, Waziri Esther, our area MCA, Mheshimiwa Taiti, all executive members present, our Assistant Chief, aruti othe a Nyeri, awĩra a Nyeri County, na andũ a Kamakwa Mũkaro. Ngai nĩ mwega na ũndũ ciothe, okorwo nĩ ũranyona njĩka ũũ, mwanzo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa na wakati huu, ni tondũ nĩ Ngai mwonekeku. Your Excellency the Governor, kila wakati nikienda mkutano andũ a Kamakwa Mũkaro manjũragia atĩrĩrĩ, tuonaga Governor Mathira, tukamwona Keni, tukamwona Mũkũrũ-inĩ na wezesha program. Kai Governor agaturirikana rĩ? Governor ndahingĩtie kĩrĩa mũpromisire rĩrĩa mamũcagũrire nĩ ahingia, nĩ athiĩte akĩhingagia. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũtirarĩ haha tũkĩheana tũcui na ndĩramwĩra no neanĩte nĩ Governor. Nĩ makana tiguo haya kamũrakira
Nimukenete ni gavana Goka na kumrehera polisi ciake na bado atakuja atumia kama kwa mutikaribishe gavana na ngemi cia kahii ya keri ya gatatu ya kana Ngai wa moya murathime and your excellency with your leadership nitukwendete muno na niturakubatara kama kwa mono makiria na makiria. Ngai wa moya murathime na muturie. Thank you. Nyine ni ward administrator wakama kwa Mukara, sorry, naitwa Bridget Mother na ofisi yako ikoragwo haria Kamakwa center. Kogo ngigwa kwa gavana ni kuraihira muno ri etinye gavana wa Kamakwa Mukaro ita oke onyone edi gokinya ujumbe kwa mutongoria wako rahaira wira. Ngai wa moya murathime. Asanti sana. Tumuhuria karuhe kega. Asanti Bridget Mother. Teda kwaria undu brief joke handover program yo muthi awezesha program ri ni odreda aikaria Kamakwa tunyite ndumiriri ino. Tuna counties 47 thini wa bururi uyu ni makana maheni but wira wama no gigathiururuka gutire county ikite program nene ukire anye county ya Nyeri na ni gukorwo ati gavana witu Mutahi wa Kahiga aikaranagia na ithuĩ tutindanagia nake guku koguo ni akoragwo akimenya mabataro maitu kuria ikundi-ini. So mnoria stabilize county ya Nyeri ri nginya hau tukinyite miaka iyo ri hari kigeranio aratuthe metha-ini ati tugerie ku maintain utongoria uria atuonetie miaka iyo yothe atutongoretie tutigacokie Nyeri na thutha tuhote gucagura ati tukuona continuity kana uthini wa na mbere wawezesha program ona miaka iguka ona hera gite-ini ta gavana witu tondu no turabatara tukurie ikundi nyingi cia atumia cia athuri na nginya ayuthio kundu kuriku kuu na mau manini tukorwo ati ni tura embrace program ino na tukamitetera na tukamienda. Indo ici ni cia guka gututeithia gukiria mawira na mau manini enda ku hand over the program back kuri Bwana Wang'ondo. Asante sana. Tuwere sub county administrator Rohirwega na ward administrator wake kwa nakinya hau na retharo wa kuyo excellency ni gwada kunyitwo geni munene witu chief officer ruhonge-ini ruria ruramata maundu maya Mr. Jogethi, karibu sana. Tumuhuria Rohirwega. Asanteni. Your Excellency Governor Mutahi wa Kahiga, Your Excellency munini wa Governor Mheshimiwa Waro Kinandire, Mheshimiwa Taiti, Mheshimiwa itora riri, mawaziri ara twina na atongoria othe, aturi a Kamakwa Mukaro, Ngai ni mwega, mutigicokio wega mutakenete, Ngai ni mwega. Maritwa makwa ni Mwai wa Gethi, ngoragwo ndi chief officer thiini wa department ino. Wira wakwa ni muhuthu muno, Your Excellency sir, tuoka go confirm wira wa tutumire mwina mheshimiwa wa kurehera andu a guku indo ni twamarehera iria watumanire irehwo na nikio twagwita muthenya wa umuthi ukio manengere mathie makarute wira nacio. Na ni undu ucio kahinda gaka ni gwenda gwita andu atatu, mundu witagwo Paul Muita ukahaha, mundu witagwo Lucy Wangui ukahaha, mundu witagwo Fred Cosmas ukahaha, mangire haha riu ukai haha. Hawa ni wazazi wa Mathira West. Mimi naenda school hapa Mathira. Mtoto yote anasomea hapa Mathira Day School. School fees ni free of, hakuna kulipa hata shilingi. Mimi nimekuwa nikijipanga na tumekaa chini na BOM wa shule, tukakaa chini na principals, tukafanya hesabu na ile pesa tumekubaliana. Hiyo pesa niko nayo, tunalipa next week. Wazazi tuendelee, tusiendelee? Watoto wetu wasome. Na ninasema hii sio mambo ya siasa. Hii ni mambo ya watoto wetu
wasome masomo ambayo ni bora, wasome bila kufukuzwa kuendea pesa ya school fees. Hapa hakuna mambo ya siasa. Kama wewe unasapoti wa Mumbi, ulipiwe school fees. Kama wewe husapoti wa Mumbi, ulipiwe school fees. Watoto wote waende shule wakasome free of. Na ndio maana nauliza wale wabunge wengine, nimesikia ingine iko 500, ingine iko 1000. Wakuje ni waonyeshe maana ya kupanga hii maneno, unapanga mpaka inaingiana, mpaka unaondolea wazazi school fees. Masomo kwa wote, masomo kwa wote iendelee isiendelee? Masomo kwa wote iendelee isiendelee? Na hii ni Mathira West Sub County, bado naenda Mathira East Sub County. Hawa ni wazazi wa Mathira West, mimi naenda kukutana na wazazi wa Mathira East. Sasa masomo kwa wote iendelee isiendelee? Masomo kwa wote iendelee isiendelee? Watoto wasome, watoto watie bidii ili wakuwe kitu kwa maisha yao. Watoto wasiingizwe kwa siasa, watoto waende shule wakasome. Na mimi nimesomeshwa kwa tabu, mimi nimesoma kwa tabu, mimi nimesoma kwa shida. Mzazi wangu alikuwa anaenda kibarua ili nisome, na wakati mimi nilikuwa kitu, nikasema nitaweka masomo kipaumbele, na ili wazazi wanaona watoto wao wakiwa shule wakisoma, ili tushikane mikono, tutengeneze Mathira yetu, tutengeneze watoto wetu, tutengeneze masomo ya watoto wetu, watoto wetu waende shule wakasome. Wazazi